Omurebi witu wa TV West Murungi nakutanjera eshaha zaba mushanju zihangwe erizuba nebiro bishatu byo kwezi kwa kana umwaka ogw'2025 wasiba kurungi ninkwakira mu makuru gihangwe kandi urukwijaga kusya hondi Elias Sedubusa twagumiza mu twatandikiraho n'amakuru haruko kwerarikira bwanyuma y'ebikondo ebire bihunzire cyombeko cha intensive care unit ICU ahirwaro rya Hoyumo kugwa irwaro reri ritakatongozi kwezi kwa Kicuransi omwaka 2023 government ya Uganda okurabira umustongore cy'byamagara n'ubushagicyo bwa bank ensi yona project ya Uganda COVID-19 Response and Emergency Preparedness Project ekakwaso mu rumaba Excel Construction okombeke cyombeko cha billion 8 na million magana ejirije kubanikijanja barwoma barwira barukweta gobjanja bw'umutano kandi bwaho naho ningash intensive care unit ahirwara rya Hoyuma Regional Referral Hospital ubwo barukubura yo wire bucicombeko cy'ikutongozubwa ebikondo bya siminte bire buhunzire cyombeko bibegukire bya irundo wishe butaka engire ya gwire juweri umuyago gwateire side emu yona ya sense hadi side emu wesense kere kikuba nikimaisha yiwale yona licheke likwetagisa kujya kutorereze buwamu abainjiniya abakugu nibo bajye bakole research ekibakozere nikiyo genda kuge ruguru batino busikira hano nibanihira ngo nibo bayina expertise rundi bayino bukugu bukayikanu bukalema bakakole ikintu mu myezi mukage takahoire ne kuwa ekintu kikaboto so aliwe bintu bingi twakusabire ministries ezikisindika ba contractor ba omukisweka kinu kya mafuta zibanze zije zibe na engagement naitwa bebembezi bitu mukuru wa rya Hoyuma Regional Referral Hospital Dr. Ibrahim Bwaga hamwe na RCC warembo rwa Hoyuma Badru Mugabe bashaba abantu kureka kwirarikira hanshongeji. The part that has fallen off is anesthetic. It is not part of the main core building, but the contractor and consultant have been informed. They have taken note and they are making effort to rectify it. Luckily, the building has not been put to use yet, and we are still within the defects liability period. Abaito kuzibu bunu tiwina mulingo kuona tiwina kakwate hanyomyoze kiombeko rundi building rundi main structure ya kiombeko kimu nikimaisa ntingo kiombeko kiri kigumu kandi tikina kuzibu kuona kionka obo kutandwa rundo kuzibu kwa iziro ukialo mu akaire kitu hayo contractor kuterekereza ibiba bisobere amazire kumara umurimo abebembeze bagira ngo nshongeje neja kurwaho umurimo gutakahirwe yo mbutongore. So the ICU building is still intact. I want to correct, it has not fallen. No, anesthetic is just an extension, more like a beautifier. So defects zilo rundi obuzi ubona ubutando buno bwijja kwa kiombeko mu myezi mukaga contractor wakweta Excel Construction Company niwe agena kubona utenekereza kandi asenteze government etongwire mu sente zo hirwaro rya Hoyuma na Rjanja abantu bari kurenga miliyoni na abarukurwa mu district zona eziri mu Bunyoro Cyankwanzi Kiboga no mu camp Zempunji nangwa n'abarukurwa mu yangari ya Kongo gashakwa mburozo n'aga bakatoto
Munonga Ambrose niwaga bakatoto okomoroko yuma twagumizamo na namakuru abebembezi omurembo rwambara batandike huru eyukutomungora ecerajere cyo kutegeka abarukugaba kafuna na n'ikigendererwa eco kushuganisa omurumogu omurembo rwambara ece nikijaho bwanyuma ya president okuragira ngo abarukugaba za kafuna mu ihanga baze omubuteka Ehureji ebembirwa bembezi barembo rwambarara kandi genderero kuyamensho bezitwire nazikorwa barukugaba kafuna mu bantu eki nikikorwa kurabira mu office yorukure by'ubushuzi omurembo rwambarara kirizo bana rumwe ebyo rugambiro mu burzi wawe utubwo mushororo ngo bakagushorye umubibu hata mu yo muhendekera gusa kwe iko mukoreba mu offices turyaba burizi ndushoma biburi erukwandikwa parliament na president we are not going to labor much for us twine kubagambira iteke cyo kugamba kandi twa ensuringa mu mwaro kuratira ya division office ya RCC office ya DISO ntukira kufuna complaints nyinyo mbantu abantu batwikirira nangwa nemwe mirumero hake kuture makora ahabwa complaints z'abantu ngo nibibwa nabacagingwa simple interest ya higuru abamwe batoruke no makagabo mbwe ntugizire ngo ahabwe nkitakwita abantu abakora business igi tukamanyana nabo iwe no bwubaki ejo business nayo tarumuci so ntubashaba mukore business zanyu kandi muzikore umateka respect injeveragiro ya money lending is money lending muina bakuba supervising that body should also come down here and sensitize people abakugomo beragiro batangaza hanshonga yo kugabaza kafuna mu ihanga Ina numanya business yanyu mwine license mwine bahanga numanyango na mwazo mukoti kine chorateyo because idea mwazo mukoti mwakutira kuzichia Kiswahili tugeta kwa utaratibu chronologically tukurukamo kagumuritiria katubanze tubengaging katubanze tubamanye tubaregisterire tumanya himuri tubashomese twaheza kubashomese nyencha kare tuyisha kwenforcinga abaganda no bajaranga kibyo manyi kinyagatono konkecha echarenge inareba bamwe ombibesire batina kwiza bakuteka ngo maybe office ya RDC neza kubakwata kunkati cyo kigenderwa kitu no kurenda kurebeka ngo business yabo bantu bagikoraje nito twabayamba kora business yabo bamumba rukora business eji hine bagamba unkamwazo mumateka baza kukuza muruka mu hoteseni atine cyakwiye nureba hasi bamubuza ibuka kwa hotesenti ezira kuza kwiye hoteli 20% uyu musuru nayo nareba hivi atware dore kuto ababase muri bisukaho amazima setiyaga yes mwena mwabo bafe yes atwere tukora ku bintu wenda akonde byo bakaya ngo batisonyeze bebe tax specifying and winda ba nyombe nya maza mate this is our boss days director gawo bingi nawo no bafira kubanza then kuza training aba bakamao hatu bagambira bakuzubabo ngo you this and this Enshumincha hingwire President Museveni akaragira kubona barukugaba sente za kafuna mu yanga behandikisa kandi yaragira ngo sente zaba pasenti 2.8 buri mwaka kandi ngo habeho nitekero kubategekero gororokere gashakwa erakiza webare akiza twagumiza munana makuru abatura muri district ya Ryantonde bashabirwa kurinda inshuro z'amizi ombyanga byabo umucwero kurwanisi burarya mizi eritwirene nyangaraza district ya Ryantonde omuhuru yo kurinda inshuro z'amizi government etandikire kombe kanayikondo makumyana hamwe na nebidoba na nimufureze bwanyuma yiburarya mizi okunyangaraza abatura muri district ya Ryantonde district ya Ryantonde tene mugera gona kandi abaturani bakoresa mizige byagana ku rugombedoba kandi ombwire bwe cyanda embera nebegumire cumwe yamuninga shaka damkitwa
tikine kugira ngo face ngo abantu mbakomaha ni ngamba komaha no harebizi babure mu hakwenda ntakushika ati kutwantu funanka test bakaresistera kashanga ngweje ni interest yonka kikabe ntiyamba homaze Nturuga hariya mutawe tuza kunitamizi tuza kicerezi tamizi tugenda tuzayishona usanga batusigire batiyoreshoni nyingi gaberanga gawunya atisima rundi gakunywa ariho wosanga nga galimo ebikere galimu ebigundi obukere n'obulingo obw'ennyanja okora mizaga kwebembirwa Uganda Water Aid hamwe na Skiff bakwatanise na government okuwera okubona mizi twafuna omukisa netuweebwa okudaabizibwa wa Naikondo 20 mu Lyantonde district ne Naikondo 20 mu district y'e Kalungu kati kusaawa eno twafuna aba mechanics baffe bali mu kumenya Naikondo zaali zayonooneka tumenya ebibalaza etwita apron ne chano zabyo etwokonka ebyoma byakyerengere kungana ensima rahanga abo kubituletera Museveni waitu nakagumeho kandi n'ekindi tube ntukozesa amaizi ag'amazuba omwega bengoma omushano shanga ntahanganga amaizi okora mizaga kutandikira mu magomborora nkakariro kashagama hamwe na Kinuka kandi abatura behananjirizi bwo kurinda omutindo hamwe n'obuyonjo bwa mizaga kwata obulungi batemoleza wongoye abana tebagizanyirako temijinyesezako bisolo sobola gikumanga ngumu ereme kwononeka amakuraga gashakwa Sandeke William Bare Sandeke William ahabwa amakuru marunjago umurebi witu wa TV West murunje ntukusima aho uri kuturebera hona kandi webare no kwekomera aha TV West nchirize basekwa nimpomura ukace ningaruka na makuru agandi Lwa MTN Uganda olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Mwenda Mutebe w'okubiri okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa. Wangaala Ayi Ssaabasajja. Wangaala Maasomoogi. Otaferwa. Abakigatore bingi. Abakigatore bingi. Tukanyira abakigatore bingi. Ikunu tuliyo, nakuri tuliyo, up down downtown no changayo. Ikunu tuliyo, nakuri tuliyo, ihona hona no changayo. Ya, dema kome mija dimeja, okurugomeshozi ya kigeze straight ota uchimbiri kateriteri. Otaferwa programu omushonje na Simba GK aha TV West. Urwo kubanza mpaka urwa katanu. Okuruga shamushanju n'ecweka paka shamwenda zo mwazi. Turahwayo, turi bingi. Ukanyire mazima. Tukanyire. Cho kabaye. Urugo ryo mu kitaro. Turi bingi manya. Turahwayo. Ndakukunda. Mazima. Ija hanuya. Kansime wanje. Kutejerize. How are you, dear? I am, it's okay. What is it? How are you? You know, I'm a program ekutira yo kuchamara active. Je mwazi yo kubona umunaka kishukubushoce kubura. Je umushunje omunene serezo. Wajimanya. Aro. Aredizo nero mabwishayi yangu. Mama rango kwimukaho mukonye juice. Mbaje to mushonje. Omushonje. Wana nojerebe njo ninga nojerebe. Ninjereba ukaninjerebe serisho rumwe. Koko mnene serezo Monday to Friday at TV West. Yes. Aro. Nakukunda. Ija hanuya. Ana wanje. Kutejeize.
madina china titina nenti ikareba ngura musimu ikaza kushaka tuwe ariko nire abati mutamwise obuzano bwo bunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kogera toyogera hohurire TV West Burua Kashatu Norua Kana Shahi Naseche Omuzano ogu niguba murumu ebirikwegesa birikushemeza kandi bikakushashanura bisa Ankore Actors nigwo muzano ogutashemurire kuba nofera twegiteho aha programu yareba hindijire ahita rwo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe ko nabeninde bantu kandi tekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru ayineke mwani ni expectations zina benyine mukana amabana ekeri yo kujya ngo ushwe bo musheja okutina rahanga natabantu tayisa abantu abarabero mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda ituntu twatugamba urungereza mazima excuse me sir, although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Yakuterro. Very good for. Headmaster asata jireba. Yega kurabiro mbinte baraberemu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje cishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kuruno ugira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu no babana batuganirira aha binte baraberemu kandi no bababina no